bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu amaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule olamukelayo umfundisi uEsindlovu ngihamba lamajaha wompofu abafundisi bethu uCK lo OB ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo siyajabula ukuhlangana njalo kuleli iviki lapho siphenya khona imibhalo. uNkulunkulu kasenzele umusa asiphe inhlakanipho yokuzwisisa lamandla okulalela ilizwi lakhe. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Ithini ngiphinde inombolo zocingo singakangena esifundweni sethu 0718 04 abathathu 196 0718 444 nxa ulombuzo kumbe ufuna sikuncedise ngogwalo oludlwana the great controversy ngesilungu kumbe impikiswano enkulu phakathi kwaKristu loSathane, uyasithumela umbiko wakho khona lapho sincedisane. Indaba abafundisi abakhuluma ngayo ikhona kulolo gwalo. Sesibanga emaphethelweni bafundisi encwadi kaSambulo silokho esiphakathi kwayo, incwadi ebusisa okumangalisayo. Lizakhumbula abalaleli ukuthi ubusisiwe ofundayo, usisiwe ozwayo, ubusisiwe njalo owenzayo okulotshwe kulincwadi uSambulo 1 indima yesithathu. Bafundisi, namhlanje sikhangela uSambulo 21 silokho sikhona phana esikhuluma khona ngomuzi lo oceciswe njengomakoti. Indaba kamakoti sike sayithinta. Mfundisi CK akusifundele indima ka11 siye ku19 andubana singene endabeni yosuku namhlanje. Ngiyabonga mfundisi wami. Ngizaqalisela kweli ka10 ithi yona ke sahamba lami ngicwele umoya saya entabeni ende sangitshengisa umuzi ongcwele waseJerusalema usehla phansi uvela ezulwini kuNkulunkulu. Ulenkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe elihle kakhulu elinjengelitshe elithiwa yijaspa elicwazimula kakhulu. Wawulomduli omkhulu lophakemeyo lamasango ali12 lasemasangweni kulezithunywa ezili12. Phezu kwamasango kulotshwe amabizo ezizwe ezili12 zako-Israyeli. Ngasempumalanga kwakulamasango amathathu, ngasenyakatho kulamasango amathathu, naseningizimu kulamasango amathathu, nasentshonalanga kulamasango amathathu. Umduli womuzi wawulezisekelo ezili12, laphezu kwazo kwakulamabizo ali12 abapostoli abali12 bewundlu. Owayekhuluma lami wayelomhlanga wegolide wokulinganisa ukuba alinganise umuzi, lamasango awo lemiduli yawo. Umuzi wawakhiwe walingana inxa zonke, ububanzi bawo bulingana lobude bawo. Walinganisa umuzi ngomhlanga waba ngamakhilomitha azinkulungwane ezimbili lekhulu. Ubude lobubanzi lokuphakama kwawo kuyalingana. Walinganisa umduli wawo waba izingalo ezili144 ngesilinganiso sabantu esasisetshenziswa isithunywa. Umduli wawakhiwe ngamatshe athiwa ijaspa. Umuzi wona wawakhiwe ngegolide elihle linjengengilazi ecwazimulayo. Izisekelo zomduli womuzi zaziceciswe ngawo wonke amatshe amahle. Isisekelo sokuqala sasinjengeselitshe elithiwa yijaspa, esesibili sinjengeselitshe elithiwa yisafaya, esesithathu sinjengelitshe elithiwa yikhaledoni, esesine sinjengelitshe elithiwa iemerald. Siyabonga kakhulu mfundisi. Ungafunda uvesi yesibili lesishagalolunye. Siyabonga. Ukuze bese siyithatha khona. Siyabonga. So la amavesi esizawafunda kathesi acasisa umuzi kamakoti. Ibisi sithi yona ke ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elitsha. Usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ocecele umkakhe. So indlela iJerusalema elitsha eliceciswe ngayo. Sike sakuthi indaba leyo. Mfundisi wami. Ukuthi
akula ndoda edinga izibhuda uthiwa yini izibhuda ukuthi ibhude abantu la nxa kungumtshado kabakhange abalandaba kangako lo lomyeni umakhosi bafuna umakhosi iBhayibheli liyabahlonipha omama kakhulu ungathini mfundisi kakhulu naleyo ndaba nxa uyichasisa khona lokho sikukhulumayo ukuthi uJohane nxa ukuthi indaba kamakoti lindala kunjalo mfundisi wami futhi uJohane nxa ecasisa yena usebenzisa ulimi lwethu esiluzwisisayo esilujwayeleyo kodwa ke uzama ukucasisa into enziwe ngobunono obukhulu bukaNkulunkulu so ke yikho ukusitshengisa ukuthi umuzi lowo kuhle ukuthi sonke sifisa ukuthi siye kuba khona. Siyabonga. Ungakayi ku-OB khona lapho mfundisi engxanye khona ke sike sakuthinta kuhle sikuphinde ukuthi umakoti uqhakathekile kakhulu njalo nguyoceciswayo waswela uJohane njengoba sithi ukuthi ulimi esingaluzwa lula kunjalo mfundisi njalo umuntu wonke sengitshila ukuthi nxa semtshadweni ufuna ukubona umakoti kuphela bangabona umakoti umtshado sewubonile besingakafundi uvesi ngu9 mfundisi ukwenzela singezelele ithi yona ke kwasekusiza esinye isithunywa kweziyisikhombisa ezazi lemigano eyisikhombisa egcwele izifo eziyisikhombisa sakhuluma lami sisithi woza lapha ngikutshengise umlobokazi umkawundlu umakoti lo ngendlela acaciswe ngayo so ke umuzi lo uceciswe ngendlela esingeke sayicacisa thina ngolimi esingaluzwisisa olabantu kodwa ke kuthi ukuthi uceciswe njengompostoli Paul ke wakuthi ukuthi ilihlo kalikubonanga lendlebe kayikuzwa lengqondo kayikunakananga okulungisela uNkulunkulu abamthandayo kunjalo mfundisi abazabe bengekho mfundisi bazakhutha kakhulu ababonanga lutho kunjalo bawuthi ngawazalanga kunjalo mfundisi OB indaba kamakoti Testament elidala. Siyabonga. Ngizacela umfundisi uSikhe lapha abembambeli uIsaiah 49 verse 18 ngizafunda lapha mina uIsaiah 62 iverse 5. Ithi yona njengejaha elithatha intombi amadodana akho aza kukuthatha njengomyeni ethokozela umlobokazi wakhe ngakho uNkulunkulu uzathokoza ngawe so lapha sinanzelela ukuthi indaba kamlobokazi indaba kamakoti isukela kuTestament elidala ungananzelela even eBhayibhelini nxa abantwana bokuIsrayeli babehlamukela uNkulunkulu kwakufaniswa lo wesifazana ongathembekanga kumkakhe so yikho ke indaba le kamakoti lo Jesu kamakoti lo myeni indaba esiyithola isungulwa njalo kuTestament elidala ukuthi uNkulunkulu nxa waye encengana lebandla kongathi lijaha elincenga umakoti ukuthi lichade laye so lapha iBhayibheli iyasivezela ukuthi njengomyeni ethokoza ngomakoti uNkulunkulu uzathokoza ngebandla lakhe so lapha siyabona sokugcwaliseka kusambulo ukuthi ibandla esekukade lilindele uNkulunkulu ukubana lihlangane laye sesifika isikhathi sokuthi lihlangane emzini ongcwele iBhayibheli iyasivezela ke ukuthi lelo thuba lizafika lapho kuzaba sike sathinta lapha kusambulo 19 esikhulume khona ngomtshado wewundlu ukuthi ubusisi oba lengcenye kulowo mtshado so kuqhakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi umfanekiso lo umfanekiso omdala usukela kuTestament elidala lapho esibona khona ibandla likaNkulunkulu lifaniswa njengomakoti kumbe ledolobha laseJerusalem okulibandla likaNkulunkulu lifaniswa lo makoti. Siyabonga mbona ukucacile mfundisi ngasibalela uSikheli yaneyinye 49:18 Isaiah 49 verse 18 siyabonga ithi yona ke Isaiah 49 verse ngelika 18 phakamisa amehlo akho inxa zonke ubone bonke bayabuthana beze kuwe inkosi ithi ngiyazifunga uzakubagqiza bonke njengamangqongqo uzicecise ngabo njengomlobokazi so sibona futhi indaba yokuzicecisa lapha kukamlobokazi lapha so uNkulunkulu ukhuluma ngokunqoba kweZayoni ukuthi kufaniswa njengomuntu ocecayo ukuthi ukunqoba kwabo kuzafana lomuntu ocecayo njengomakoti so siyananzelela ukuthi indaba yokuthi uIsrayeli ngumakoti kumbe iJerusalema ngumakoti indaba esukela kuTestament elidala so kusambulo ngapha sibona ukugcwaliseka kwephupho likaNkulunkulu leminyaka esehlangene lo makoti wakhe mfundisi ngingakabuyeli kuCK indaba kamakoti le
ngiyakwazi ukuthi ukhuluma ngeTestament elidala kunjalo kodwa kuyathathekisa ukubona ukuthi lo Paul uyayisebenzisa kwabaseFesu 5 ukuthi uJesu uzaveza ibandla njengomakoti kunjalo umakoti vele uyavezwa lingela sichi kunjalo lingela into esolekayo kunjalo ngabona bona abakhethi isigqoko esimhlophe ngiyazi ngathi sibetshintsha kwele imbala eminingi kunjalo kodwa bafuna kungabi lechatha njengoba iBhayibheli vele ifanisa ubuhlophe lokuhlambuluka lokulunga so umzekeliso wangikhona kumbe umfanekiso wangikhona ngesigqoko esimhlophe yona lwana ukuthi umakoti kumele angabi lechatha angabi lesichi angabi lento esolekayo mfundisi sikhe sincede ngendaba kaEmmanuel uNkulunkulu elathi ukuthi ihambelana njani le ndaba esikhuluma ngayo lapha siyabonga mfundisi siza khangela isithembiso leso sengedlulile isithembiso sengale isithembiso esenziwa ngumyeni ukuthi siyagcwaliseka kanjani semphambili sizafunda lapha kuLeviticus incwadi kaLevi ngu26 ivesi ngelika 11 nelika 12 incwadi kaLevi ngu26 ivesi ngelika 11 no12 ithona ke ngizahlala phakathi kwenu kangikunengwa yini ngizakuhamba phakathi kwenu ngibe nguNkulunkulu wenu libe ngabantu bami umyeni lo uJesu esinika isithembiso sokuthi uzahlala phakathi kwethu ngoba kuyabe kungasekho ngitsho lokukodwa ungamenyanyisa uJesu hayi kunengiswa yilutho abese sithena ke ngizahamba phakathi kwenu ngibe nguNkulunkulu wenu lani libe ngabantu bami asibuyele emfanekisweni lona mfundisi besikhuluma ngawo umakoti lejaha lakhe kunjani ngibona mhlabe chata kuba into enkulu kakhulu mfundisi wami sebebonke omunye wayekhuluma ukuthi aninqabe ngabonani kathi sanisokulama indlela eziningi zokuthi babonane bakhulumisane bekhatshana kodwa ke ngiya ekuthini nxa sesithi ngiyabe sesisonke ngibona ngani kube into eqhakatheke kakhulu njengoba ke watsho phela ngale kuGenesis ukubana ke umuntu uza kuchiya uyise lonina anamathele kumkakhe babe inyamanye laba kasebe babili sebeyinjani sebeyinyamanye so kusitsho ukuthi nxa sokugcwalisekile konke izifiso zomyeni zonke sokungehlukani nomkakhe sizagcwaliseka kakusela za ukuthi sokumele sibonane efonini kumbe kumele sibonane emchineni babe sebehlala bonke kungasela kwehlukana singabuyela kuJesu mfundisi ingoma lena ethi koba njani sesihlezi lo Jesu sesimbona ngamanxebe esandleni sakhe kuyaba njani ingumbuzo iyinselela njalo siyabonga indaba engike ngayithinti kaEmmanuel mfundisi OP sincede ngayo siyabonga so igama elithi Emmanuel ngelinye legama eliveza indaba kaMyeni isifiso sikaMyeni ungafunda uIsaya lapha ngu7 verse ngelika 14 ithi ngakho inkosi uqobo lwayo iza kupha isibonakaliso bheka intombazana iza kuzala indodana uza kubiza igama layo uthi nguEmmanuel so igama lelithi Emmanuel leli okukhulunywa ngalo lapha ligama futhi elibunjwa ngamabala amabili igama elithi lona ulathi legama elithi uNkulunkulu lokana kuthiwa yimanu lapha ukuthi with us ulathi then uEli ukuthi uNkulunkulu ngakuthiwa Emmanuel ukuthi uNkulunkulu ulathi so lapha sivezelwa isifiso sikaMyeni ukuthi umyeni uyabulangathelela kakhulu ukuphila labantu bakhe ufuna ukuthi umyeni ahlale lo makoti wakhe ungahamba futhi kuma Mateyu 1 verse 23 kuyaphindwa futhi igama elifanayo ukuthi Emmanuel lo nguJesu esezelo waphiwa igama lokuthi nguEmmanuel uMateyu uyachasisa ukuthi uEmmanuel okuyikuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu ulathi so umyeni uyafisa kakhulu ukuthi ahlale lo makoti umyeni singakubeka ngamanye amazwi uselindele ukuthi umakoti abuye ekhaya umtshado upheleliswe umfundisi ngingakakuchiyi kule ngoma ethi Nkosi sekuba nini kunjalo ongafikile kunjalo anditsho kuJesu kunjalo ophuzisa omnye mba nxa isiya phambili ithi yona izinto zakho zicwilile ingosana elungileyo so uvezwa lapho ukuthi umyeni uyafisa ukuthi ngabe uyabuya ngidlula namhlanje kodwa umyeni angabuya namhlanje amalunga amaningi
angabantu bakhe lapha angatholwa engcolile makoti ugoga Mariari uma uyathutha umakoti lapha Mariari makoti ugcine kusiba labalutshwana bayangena edilini lonjalo so umakoti ulindele wena ulindele mina ubana silahle ingubo engcolile umyeni ulindele wena ulindele mina ubana silahle ingubo engcolileyo sigqoke ingubo yomtchado ukuze umtchado uphelelise ulindile kakhulu isikhathi sami siyabaleka mfundisi kodwa ke kuthiwa kule indawo umakoti kwathutsha Mariari ngaphansi kwesimhlophe kwaba yinto kwaze kwaphambanisa umtchado ngiyakuza ukuthi umyeni uselungele kunjalo kodwa funa umakoti kalungelanga oyimi lawe mfundisi CK sincedise ngezinto ezingasoze zitholakale kulumusi ke saziqamba siyadlula nje sesikhumbuza usambulo ngu21 ivesi ngelakuqala lesine lo22 lapho isizafunda khona u21 ivesi la kuqala ithona ke ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwase kwedlulile lo lwandle lungasekho sikhulumile ukuthi ulwandle lithi ukwehlukana kusisho ukuthi emzini lapha kakusoze kube khona ukwehlukana kwamakhothi nomyeni uvesi ngu22 ngu4 eyiyo esinika ithembe elikhulu kakhulu kuloko esidlula kukho ibisisithona azesule izinyembezi zonke emehlweni abo ukufa akusayi kuba khona lokulila lokukhala lobuhlungu ngoba izinto zakuqala sezedlule so ukukhala emzini omutsha akusoze kunjani kube khona lokufa akusayi kuba khona lokulila lobuhlungu abusayi kuba khona emzini ongcwele olungiselwe umakoti elungiselwa ngumyeni wakhe elokugcina ke uvesi ngu22 ibisisithi yona ke kangibonanga ithempeli phakathi komuzi ngoba inkosi uNkulunkulu uSomandla kanye lewundlu balithempeli lawo ngamanye amazwi lapha kathesi lapho esikhona emzini esikhona kuba lamathempeli lapho esikamba siyakhonza khona kodwa emzini omutsha oJerusalema uNkulunkulu lewundlu bazabe belithempeli lethu ngiyayiphosela ku-OB siyabonga CK siyabonga okunye njalo ungakadluli mfundisi sihle sichasisela abalaleli lapho ukuthi ibalaleli lethu umakoti liyasetshenziswa lisitsho ibandla liphinde litsho umuzini kunjalo kumele sikuhlukanise ucace igama leli eBhayibhelini elithi umakoti lingasetshenziswa ukutsho ibandla likaNkulunkulu libe selisetshenziswa futhi ikakhulu encwadini kaSambulo esetshenziswa ukuthi iJerusalema umuzi ongcwele abanye bakuchazisa ngokuthi nxa lisetshenziswa lisitsho idolobho nxa lisitsho idolobho likhangela ibandla likaNkulunkulu njengenhlanganiso nxa selisitsho ukuthi umakoti selikhangela ilunga lebandla linye ngalinye kodwa kumele sikunanzele khona ukuthi liyasetshenziswa ukutsho iJerusalema elitsha liphinde lisetshenziswe futhi ukutsho ibandla siyabonga ngubamba umlomo usaya kwenye indawo kuyamele singasiyathicha kancane lapha siyabonga lapha sinanzelela ukuthi ungafunda njalo uSambulo 21 ivesi ngu23 ithi yona idolobha leli lalingadingi ilanga lenyanga ukuba kukhanyise kulo haleluya ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yalikhazimulisa njalo iwundlu liyikukhanya kwawo so kuleli dolobha akula langa akula nyanga kule ngoma ethi yona kabadingi lenyanga ngoba akula busuku ngoba iwundlu liyilanga so lapha siyabona ukuthi ilanga kalidingeki inyanga kayidingeki kulo umuzi ongcwele wena uzaqamba labasithothela intambo zamagetsi ungathi yabe singaphilele evalweni abasithothela intambo zamagetsi kuzathiwa namhla hayi amagetsi siyesithala amaviki engeke kodwa lapha kuyabe kukhanya kungela busuku so kuqhathekile khona ukuthi then okunye futhi iBhayibheli isivezela khona ukuthi kakukho kuleli dolobha ibusuku ithi yona ungafunda uvesi ngu25 ithi yona amasango alo ayikuvalwa njalo ayikuvalwa emini njalo kakula busuku khona so lidolobha elingela busuku mfundisi siyalala nini ngaleso sikhathi ubuthongo siyabe singasabudingi ngoba siyabe singasadinwa impilo yakhona iBhayibheli sithi indlebe kayikuzwanga lelihlo kalikubonanga kathesi umuntu ngathi siyaphila njani singalali khona wathanda ukulala siyaphila njani singalali hayi ngaleso sikhathi anti iBhayibheli lemzimba ithi izaguquka yabe ngasafani lemzimba leyo ukuthi yajunywa yibuthongo so iBhayibheli sithi ubusuku kabudingeki lokulala vele kakudingeki
engadingeki ekhona ngale lokudinwa siyabe singasadini ukuthi singafuna ukulala. Uvesi ngu27 uyasitshela ukuthi akulanto engcolileyo engena khona. So isono siyabe singekho kulowo muzi. Njalo akulanto eqalekisiweyo ezatholakala kulowo muzi. So impilo iyabe iyimpilo emnandi. Akulanto embi ngitsho lo dletshana lwento embi kumbe lo mthonselanyana wento embi ongayithola kuleli dolobho. Umfundisi ukuthinte kancane ke okunye lokhu kucacile impilo okuqalekisiwe ngokunjani. Ngokwesibonelo ungahamba uGenesis 3 iBhayibheli yasitshela ukuthi ngokwesibonelo kwakungela meva isono singakangeni. So ameva kwa ayeza ngenxa yokuqalekiswa komhlaba. Ngitho lo mhlaba kwathi umhlaba uthukiwe ngenxa yesono. So into eqalekisiweyo into ethukwe nguNkulunkulu into esingathina iflathelwe nguNkulunkulu. Ngiyahleka khona apha nxa ukhuluma ngicabanga iminyane ukuthi iminyane yabinye yasifele nzima kulezi iminyane yabinye. So konke lokho kwabumnyane ngenye zezithuko ezabuya ngenxa yani yesono. Kodwa ezulwini yabe kungela into okuthiwa ithukiwe kumbe ehlukuluza abantu bakaNkulunkulu. Mfundisi nxa soze sifike ukwenza ukuthi abalaleli badinga indaba le ngokujula kwayo. La khonokho lo mhlaba uyakhumbula ukuthi kwathiwa uqalekisiwe kunjani ukwamukela igazi lika Abela kunjalo uyaphonga ulimi kanti usuyalima usadalale kungaphumi lu kunjalo kodwa nxa uphonga uqhwaqhwaya uyabe kuphuma into emangalisayo kakhulu eJerusalem ubusisiwe into ebusisiwe. Siyabonga mfundisi CK sesigqiba manje indaba yemuzilo akuba gwabisele yawazi into ukugwabisela njalo mfundisi wami akubagwabisela abalaleli manje enxa bangahugeka kunjalo babona ukuthi into esikhuluma ngayo le indawo engcono kakhulu kunjalo sizafunda uSambulo ngo21 ivesi ngela kuqala ithi ngase ngibona izulu elitsha lo mhlaba omutsha ngamanye amazwi izinto ezimbili emfuna ukuzithinta ezizabe zikhona ezulwini lizulu elinjani elitsha. Khathesi nxa singakhangela izinto ezibuya zivela kuleli izulu esilikhangeleyo lapha zinenge ezingasiphathi kuhle kulokuchisa kule ziphepho kule mkhuhlane khathesi oyedwa angabanjwa yilokuze yikukhwehlela siyathelelana sonke. So uzananzelela ukuthi izulu leli lilezinto eziningi ezigugudekayo ezingasoze zibe khona kulelo zulu elitsha. So ke ngibona ngazani umlimi lapha usenzela umusa kakhulu ukuthi asidalele izulu elitsha. Ungakadluli mfundisi bakhona abanye abathi bona hayi akula zulu vele izulu likhona apha emhlabeni. Xa wena udubeka la kusho ukuthi vele awufikanga ezulwini. Ungabancedisa njani bona abacabanga khona ukuthi basezulwini belapha emhlabeni? Ngiyakwazi ukuthi ukuchile kodwa ngifuna ukuphinde bakuzwe kuhle. Ngiyabonga mfundisi wami. Esingakutsho lapha emhlabeni kawusoze ubone umuntu olungileyo longalunganga besiba ngaphansi kwemumo ejiyeneyo. Uzathola ukuthi sonke lapha sihlangana lezinto ezifananayo. Kodwa ezulwini lapho kungena khona abasindisiweyo kawusoze utshona uzibuza ukuthi lapha kungani kulokugula kulokufiwa kulalani lokuluphala kumbe kulokukhala akusoze kube khona ngoba lokhu kutholakala kuphela ezulwini elinjani elitsha. But lapha ungakhangela la bona labo esithi babusisi wabanothileyo bayafa bayagula bayafelwa bayaswela bayakhala bayabulawa amagetsi nxa intambo zamagetsi zitshontshiwe labo baba semnyameni. Okay izulu leli elitsha lele kuyabe kungela izinto ezinjalo. So siyalifisa izulu elinjalo. Ibisithi lo mhlaba omutsha anje sikhulumile ngokuthi umhlaba othukiweyo usivezela ameva siyalima miyane yasaba konke esikuhlanyelayo lokhu nxa singasafakanga ofertilizer kwesinye isikhathi sifaka ifertilizer kutshe kodwa ke emhlabeni omutsha konke lokhu kuyabe kungasekho. Mfundisi bengithi uzathinda amanzi ethu amaningi asengcole. Kunjalo mfundisi wami. Yakwazi ukuthi amanzi angcolile. Kakhulu. Kungcole yonke into ingcolile. Umoya esiphefumulayo usungcolile. Yikubona laba abathengisa amanzi kulezi insuku nxa kulomuntu owenza imali ngakho umuntu owenza imali ukudla laba abathengisa amanzi ngoba sonke sizama ukubalekela amanzi kanjani angcolileyo. Mfundisi OB sigqiba
Siyabonga. Lawe gwabisela abalaleli. Siyabonga. Sithinta lapha ngezinto ezintsha. Abantu into ezintsha bazithanda. Kakhulu. Nanzi izinto ezintsha lapha ezimangalisayo. Eziyahlala zizintsha kokuphela. Uvesi nguthula lapha uyasitshela ukuthi kule Jerusalema elitsha. Indaba elokho sigida phezukwayo la Jerusalema elitsha. Engcenye abanye ngokusolala kwenhlanhla awukazu thola izinto ezintsha ukona lo mhlaba. Uyagugiselwa kuphela ngabanye. Kodwa lethuba la elokuthi ungene emzini omutsha olungiselwe wena ngokucacileyo. Uqathele khona then uvesi usingakadluli khona apha abantu bayathanda ukuthi imoto le ngayihluba mina ngayikhipha plastic kunjalo yeso uNkulunkulu uyakhipha ama plastic kunjalo then ukucina lapha kuSambulo 21 verse 5 ithi yona uNkulunkulu uthi yena bheka ngenza konke kube kutsha. Sesidiniwe ngento ezindala nanti ithuba elokuthi uyezivulela uyezibonela okutsha ongakaze ukubone uyehlala endlini yakho elungiselwe wena ongasoze uyigugiselwe ngomunye umuntu uyehamba ezitaladeni zegolide igolide original okutsha okulungiselwe wena akubhadalelwa kudinga kuphela ukuthi wamukele uJesu. Singakayigqibi imfundisi ngicabanga ukuthi sincedisane labalaleli ngendaba yokuthi ake sithi thina uNkulunkulu ngazange angenele. uJesu sithi angabuyi uzabuya vele kunjalo kodwa ke sizaguga kunjalo uguga uzubhadwe kunjalo amehlo akho afipali indlebe kawusezwa lenyawo awusahambi leli lizokhuluma ngalo kuthiwa awusozuguga awusozuguge uzaba lejwabu elifana lomntwana omncane njalo ijwabu lelo asoyeliguge omunye uzathi ayibalwa iminyaka kulihlobo njalo balaleli siswele ulimi esingaliboleka ukuthi into lelizwe ingene endlebeni zenu lengqondweni zenu ngoba itsho njalo iBhayibheli imfundisi ukuthi akungenanga engqondweni yomuntu kodwa ke unxuso lwethu ukubana ozani sihambe ezweni lobomi ikhaya labantu abahlezi kahle akula salukazi akula gogo akula khulu akula maphilizi umchaka ohamba uthwele akula mkhuhlane wakho impilo engapheliyo yikho incwadi kaSambulo esitshela khona sesisiyayigqiba impilo yasilahlekelayo ingaba ngeyakho kungaba njani ukuthi uzimisele ukhona apho khona ukuthi Nkosi mina ngifisa ukuba khona kulelo khaya uNkulunkulu uyayizwa imthandazo enjalo ahla iphendule khonapho lima kuphathise amphathise lami sidibane njalo kuvikelizayo isikhathi esifana nayo endaweni efanayo siyabonga.